Kai hea ngā mea. Where are the things? We're going to look at a few simple items from around the house. Kai runga te puka puka I te tūru. The book is on the chair. Kai runga te kapu I te tēpu. The cup is on the table. Kai raro ngā hū I te tēpu. The shoes are under the table. Kai roto te rorohiko I te pēke. The computer is in the bag. Kai roto ahau I taku whare. I'm inside my house. Now it's your turn to start describing where things are around your whare.